Unong ai put barang ba jong ke soka jela u Dr. Didi Lapang hagasni balang jong ke tayo ula Plie ba ya ke Iingskul ba thymmai jong ke Nehru Memorial Higher Secondary School ke balatay na ke project jong ke Asian Development Bank. Kene ke school kalayo kene ke project lengba ke supporting human capital development jong ke Asian Development Bank balamang hadu R.Hendrio Paukhandai klur tingka. U Dr. Lapang ula Plie kene ke Iingskul haka jinga don ringkan u MLA ke Umsning u ba Jason Saukme ke MDC jong ke Umsning ke kong Magdalene S. Maulong ke Deputy Commissioner jong ke District ke kong RM Kurba bat kiwe ke he officer ke District. Habakran haka jinga lang u Dr. Lapang ula ai ke jinga ro ki bor penyat jong ke school ki balatrai shitam ban pen priang ke jingnang jing start lingba kene ke shlem a jing start habaro ke snem balalet no. Ula ongru bawat la ke jingyat lenti jong kene ke skol kam long setia ke basuk hendrai day namar ke jingyai ne hala ke jong ke nong rim bat ke jing tre shitom jong ke nong seng bat ke nong hikai kene ke skol kala pau bha bat kala ai ke jing mentoy ke bakraw ye ke samla puli jong kathan.